Укама süt koyup bereyim süt. Ha ukam sütten içecek ana bismillah. Bismillah. Ama kanday ekan sütü? Süt köpten beri içile okşaysak ha? Sütün damı öte tanıdık. Bu neyin sütü bak aka? Ha. Neyin sütü? Kaşkırdın da ne? Kaşkırdın sütü kanday ekan uka. Emi reklama tartı atı adaşmayız diye uka. Ötkünde emotsiyaga berilip kettiler jigitçi. Коробканы таба албай. Emi adaşma ukam. Kaşkırdın sütünü Tabii, içken dakansa adam. götürünçü, dakansa götürünçü. Bitta götür ukam. Dakansa götür. Karışkırdın sütü. Zor god, zolordun arağından tavıp geldim. Emi reklama tartı atkanda hiç kaçan adaşpayсың ukam. Хорошо? Onday ya. Ne oldu degende kaşkırdı sütü içip aldım. Ben riboy maçtan apel örgü dedim. Haydi. Haydi. Takır. Takır. Hazır gördüğünüzler de karşılığında sütünü içtik. Bu Öte faydalı olur. öte faydalı olan energiyaday güç veren. Anan- Geleringizler. Анан кийин укам о тилиңе бар го, тилиңе. Ошум адаштырбайт да, сөгүндүрбөйт да кашкырдын сүтү ка. Ушун менен ичип алсаң укам, бунун баардык рекламчиктерге не кылып кой, сунуштап кой кашкырдын сүтүн ука. Адашпайт экенсиңер, ичип алгыла деп. İçip görüңүздөр. Мен аны ичкем да укам, дамир экөөбүз ичкенбиз кашкырдын сүтүндө. Ушун үчүн адашпайбыз укам рекламадан. Баадык эми бири ичирип коюш керек болот. Эркексе. Баадык кашкырдын сүтүн ичкин да, эч адашпайсың.